Najprej bi se pač zahvalil še enkrat za to sodelovanje. Ni bilo prvo, pa tudi upam, da ne zadnje, pa bomo še verjetno kaj sodelovali. Mislim, da zdaj smo že na rezu imamo. Profesor je tudi skozi aktiven, tako da mogoče bomo še kako knjigo skupaj naredili. Ja. Zdaj pa ti kar prepustili. Ne želim postopiti. Aha, še to povem, pač bomo posneli, upam, da bo redil posnetek, pa če bomo pol dali na YouTube kanal, da bo, če se strinjate, da bo to vse pol, da bo širši publiki dostopno. Ker ljudje so se navadili lepo doma na kavču gledati. Je težko priti kam. Se vsi dobro počutite tako daleč, če bi želeli priti bolj blizu, potem kar pridite, ne? Bo bolj toplo, ne? Ja. Dobro, pogovarjali smo se malce o jeziku, v katerem naj potekala ta predstavitev in potem smo ugotovili, da je najbolj, da uporabljamo oba jezika, ki sta si tako sosednja, sorodna, tako da Magisa tudi razume jezika, tako da, evo, vsi smo domači, ne? Ja, dobro. Torej, bomo malce spreminjali slovensko-hrvaško. Tukaj imate knjigo, naslovnica je gor, to je vabilo. Jaz sem pripravil kratek PowerPoint, ki vam bo nekje predstavil osnovna dejstva. To je, se pravi, naslovnica knjige. Zraven imamo 3 urednice, kolegica Najra Ceribašić, kolegica Jelka Vukobratović in kolegica Dora Dunatov. 3 generacije, 3 odlične etnomuzikologinje, predstavnice Inštituta za etnologijo in folkloristiko v Zagrebu oziroma Glasbene akademije in spet inštituta. Tu na moji drugi strani vidimo je kolega Drago Kunej z Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU, ki je tudi avtor članka in lahko rečem pionir na tem področju, tako da smo zelo veseli, da ga imamo zraven. In potem kolega Rajko Muršič, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF Univerze v Ljubljani, ki je bil recenzent in ki nam bo na koncu dal tudi takšen širok pogled na to, kar je nastalo in kaj je še za narediti. Jaz sem vam pripravil zaenkrat za začetek tudi nekaj osnovnih podatkov, ne vem, koliko vidite, verjetno niso dovolj velike črke. Skratka, to so dejansko imena urednic 2 inštitucij, torej gre za koprodukcijo, pri kateri sodeluje Inštitut za etnologijo in folkloristiko, ki ga zastopa tukaj ravnateljica Inštituta v Zagrebu, kolegica Ivan Jemčič, in potem kolega Jure Preglav, ki je vodja znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Recenzenti so bili Dalibor Davidović z Akademije za glasbo v Zagrebu, potem Vlada Duraković z Univerze Jurija Dobrile v Pulju, potem Ana Hoffman, tudi z ZRC SAZU-ja tukaj v Ljubljani, Rajko Muršič, ki sem ga že omenil, in Din Vuletić, kakorkoli to ime izgovarjamo, ki je dejansko med ostalimi zgodovinar in je avtor, mogoče manj znan nekoliko, je avtor tudi zelo pomembne knjige o Eurosongu, festivalu za Eurovizijo. Midva sva se enkrat na Kitajskem spoznala dolga leta nazaj. Dober, med kolegi, ki so sodelovali pri lekturi, je tudi Mark Fori, naš dragi kolega, Američan, ki se ukvarjal za tamburaško glasbo, torej na območju nekdanje Jugoslavije, predvsem Srbija, Hrvaška, Vojvodina, tako da je poleg Ljiljane Mars, ki vedno skrbi za to vrstne reči na Inštitutu v Zagrebu, je bila tudi Tima Bjažević. Torej, knjiga je šla leta 25, je zelo sveža in smo tako veseli, da imamo priložnost danes se malce pogovoriti o tem. Tu vidimo tole notranjo naslovnico in potem na kratko pregled, ampak jaz predlagam mogoče, da zdaj ob tem, ko gledamo tole kazalo, da mogoče angažiramo kolegico Jelko Vukobratović,
ki nam lahko predstavi takoj. Kako je knjiga dejansko koncipirana, kakšna je zgodovina, kako se je vse skupaj začelo? Prosim. Knjiga je kao prvo rezultat četverogodišnjeg projekta na temu rane diskografske industrije u Hrvatskoj, za koju smo okvir uzeli, kao što vidite u predgovoru, od 1927. do kraja 1950. To je bio projekt koji je počeo 2020. Financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost i čija je nositeljica bila Najava Ceribašić. Uz znači, nas tri koji smo ovdje na projektu je sudjelovalo još 4 kolega muzikologa i 1 muzikologa iz Zagreba. To su bili Joško Čaleta i Irena Miholić iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, Nada Bezić iz Hrvatskog glazbenog zavoda i Željka Radovinović koja je također sa Muzičke akademije u Zagrebu kao i ja. Knjiga je zapravo jedan od izlaznih rezultata, jedan od najvažnijih ključnih izlaznih rezultata tog četverogodišnjeg projekta, koji je zapravo bio na neki način temeljni prvi znanstveno-istraživački projekt posvećen diskografskoj industriji u Hrvatskoj, jer prije znači, tog projekta, osim sporadičnih kolekcionara, entuzijasta ili inicijativa nekih institucija, nije zapravo bilo sustavnog istraživanja povijesti diskografske industrije u Hrvatskoj. I kad kažem Hrvatskoj, primijetili ste vjerojatno u naslovu da smo to nazvali domaća diskografska industrija, zato što naravno diskografska industrija i u međuratnom i u poratnom periodu izlazi iz okvira Hrvatske i obuhvaća zapravo prostor Jugoslavije, ali smo domaće zapravo i šire čak od toga zamislili i koncipirali. To možete više o tome vidjeti u knjizi. Samo da još kažem da znači, osim knjige kao jednog od ključnog završnog rezultata projekta, imali smo pred 2 godine međunarodni simpozij na temu rane diskografske industrije, ne samo na ovom području, nego zapravo na globalnoj razini. I neka od poglavlja knjige su zapravo proizašla iz referata koji su tada izloženi u Zagrebu na tom međunarodnom simpoziju. I važnije od toga možda je reći i da uz knjigu zapravo jedan od ključnih rezultata je digitalna baza podataka koja je javno dostupna i na kojoj su zapravo sve one glavne i početne informacije od kojih smo i mi polazili istražujući, zapravo tragajući za starim pločama. To su znači naljepnice ploča i sve informacije koje sa samih ploča možete saznati. I u nekim slučajevima i digitalizirani isječci zvuka ili poveznice na već digitalizirani zvuk. Inače se može doći do baze podataka ako ukucate Croatian e-discography ili Hrvatska e-diskografija, možda najbrži način da dođete do baze podataka. Bravo. Ajde, hoćeš ti onda nešto reći o koncepciji knjige? Pa ovako, drago mi da kažeš knjiga, ne recimo zbornik, zato jer doista mislim da je to multiautorska knjiga, u tom smislu smo onda i razmišljali da li da ju drugčije formatiramo, znači ne kao urednice, nego da bude jedan dugačak popis koautora zapravo. Zašto mi je to važno? Zato jer zbornici inače imaju neku temeljnu strukturu, neke okosnicu teme oko koje su okupljeni radovi, ali ipak autori kreću se u raznim smjerovima i tako. Ovdje smo jako zahvalni na tome da su suradnice, sve skupa koliko imamo, 20 suradnika, da su znači, ljudi koji nisu bili dio ovog znanstveno-istraživačkog projekta i koji su bili voljni znači, svoje specifične ekspertize zapravo onda
primijeniti i na upravo istraživanje ove 3 kompanije. Otkud te 3, naime nisu počeci diskografije u Hrvatskoj kao ostalo i u Sloveniji, nisu od 27. godine, ali prva domaća tvrtka znači je počela sa radom temeljena 1926. počela sa radom 1927. To je bio Edison Bell Penkala koji je isprva zapravo krenuo kao podružnica britanske tvrtke, ali kako je ova britanska tvrtka ubrzo propala, onda je Edison Bell zapravo stekao samostalnost i djelovao je kao važna tvrtka upravo na domaćem terenu i u smislu nekog područja kulture, recepcije glazbe koju je nabavljao iz inozemstva od Edison Bella, nego i u smislu vlastite produkcije, znači najranije snimke koje su doista par excellence kulturna baština i Hrvatske i susjednih zemalja, znači čitavog područja bivše Jugoslavije su se tamo našli. No, ali da se vratim na ovo, znači zahvalni smo da su nam, evo, ljudi kao što je Drago Kumen koji nije bio član našeg projekta, ne, da je onda bio voljan zapravo nadovezujući se na ovu konferenciju, tad smo mnoge stvari ugovorili sa vanjskim suradnicima, zapravo na neki način otak funkcionirao i kao suradnik na projektu i u smislu da smo dijelili građu, da smo komentirali, da je on svoj fokus apsolutno stavio, naravno sad unutar toga te 3 kompanije, on Drago je odabrao se baviti jednim sklopom slovenskih slinki na elektrotonovim pločama više i tako je i sa svim drugim autorima, možda, ne znam, evo da kažemo koji su to još. Aha, ok. Da, znači svakako kad gledamo, glavno tržište za sve 3 kompanije je bilo područje bivše Jugoslavije, jel? Što se tiče tržišta odakle je naročito Elektroton koji je djelovao kao zapravo kompanija koja je u 95% se zasnivala na licencnim izdanjima, na kupovanju matrica od njemačkih, čeških, talijanskih, bugarskih i onda drugih kompanija. Da je ona važna prije svega u smislu neke kulture, popularne glazbe u javnom prostoru, ne, na tom području. No, pa suradnici su nam znači iz Instituta za muzikologiju Srpske akademije nauka i umjetnosti, njih nekoliko koji su pokrili različite aspekte, opet fokusirano na jednu od te 3 kompanije. Ja? Imamo, isto dragocjeno nam je da je kolega iz Mađarske koji se bavi kompanijom koja, mislim bavi se sve skupa, Ferenc Janoš Sabo koji se bavi muzikolog koji se bavi ranom diskografijom, pa i mađarskim kompanijama, koji je onda gledao taj zapravo neki suradničko-konfliktni odnos između britanske centrale Edison Bella, zagrebačke podružnice i Eternole, to je bila mađarska tvrtka koja je isto bila u poslovnim odnosima s ovima, pa zapravo taj neki konflikt i suradnja između zagrebačke i budimpeštanske firme. Koga još imamo od stranaca? Od ljudi iz inozemstva. Timur Sijerić koji je znači, u Austriji i bavi se inače filmskom glazbom, a sad je on gledao zapravo ponudu prije svega Edison Bell Penkala i Elektrotona što se tiče filmske glazbe s njemačkog govornog područja. Evo. Dobro, hvala. Lahko povemo takole, ta knjiga je sestavljena iz 7 poglavij in vsaka izmed urednic je poskrbela za eno izmed teh poglavij, oziroma več kot eno, in potem znotraj teh poglavij, skratka, je več avtorjev, ki se pojavljajo. Prvo poglavje, to je najdeno, diskografski filtri na domačem in mednarodnem terenu. Tu Jelka tudi ima ta prvi tekst, Dora ima naslednji tekst.
Najla, potem Ferenc Zabok, ki je bil omenjen, potem Najla in Željka Radovinovič, zagrebška muzikologinja, ki dela tudi v knjižnici, je vodja knjižnice na Akademiji za glasbo. In to je ta prvi del. Ne? Možda samo znači, to prvo poglavlje, znači diskografski filtri, ti filtri su nam zapravo jedan od pojmova oko kojih je opleteno, koji se onda provlači i dalje, a zapravo podrazumijeva one elemente iz sfere političkog, ekonomskog, društvenog, estetskog pa i diskografskog koji su onemogućavali, znači filtrirali u tom smislu ili pak pojačavali neki učinak diskografske industrije u kulturi. Tu su znači tekstovi koji se bave tim suradnjama domaćih sa inozemnim tvrtkama, kao u primjeru Janoša Ferenca Saba i u primjeru suradnje sa češkim kompanijama. I tu su onda ovi diskografski filtri, znači i pitanje intelektualnog vlasništva i autorskih prava koje je bilo zapravo olakšavajući faktor koji je vjerojatno bio jedan od razloga i zašto je uopće ta industrija došla upravo u bivšoj Jugoslaviji, jer tada već nije postojao stari zakon koji nije uključivao nikakve filtre što se tiče produkcije nosača zvuka, jel? I to je Jelkino poglavlje, pa onda ekonomski momenti, time se bavila Dora u svom poglavlju. I evo, znači o ključnim ljudima jedne, druge i treće kompanije i nekim njihovim izdavačkim politikama, jel? To je neki sažetak tog prvog poglavlja. Lepa, hvala. Potem gremo takoj na naslednje poglavje. Jelka je bila urednica tega dela. Ono što je bilo jedno možda od najinteresantnijih momenata prilikom istraživanja diskografske industrije, da ona nije, da mi nismo nju gledali samo kao jednu, ne znam, društvenu pojavu, nego smo promatrali na koji način je povezana sa drugim, zapravo, mi smo to nazvali polugama glazbenog i društvenog života, znači sa nekim drugim aspektima glazbovanja i to smo zapravo nastojali onda obraditi u ovom poglavlju. Radi se o suradnji diskografske industrije i radija, kazališta, odnosno isprepletenosti ljudi iz kazališta i različitih kabareta i diskografske industrije, filmske glazbe, notnog izdavaštva, plesa, odnosno plesnih praksi i nekih tada suvremenih i modernih plesova koji su onda prisutni na pločama. Zapravo zadnje ovo poglavlje od kolegice Danke Lajč-Mihajlović i Bojana Radovanović zapravo ujedinjuje različite zapravo aspekte glazbenog života, ali zapravo i živu izvedbu glazbe i diskografsku industriju na primjeru Mineta Mijatovića, srpskog pjevača. Krasno. Potem gremo na tretje poglavje, diskografska ponudba. Ponuda, potražnja, društveni identiteti. Mislim, pazi, zajedno smo uređivali sve skupa. Naravno, ali u nekoj podjeli posla, s obzirom da je sve skupa opsežno, onda smo imali i tu neku podjelu. Znači, naravno, sve skupa dokumentacija, arhivska dokumentacija koja se odnosi na poslovanje te tri kompanije je veoma oskudno, što znači da smo mi zapravo stvari morali rekonstruirati na temelju kako ona funkcionira na tržištu. Mislim, tu i tamo poneki novinski tekstovi, s tim da moram reći da nismo bili u mogućnosti proći sve tekstove, da postoje digitalne zbirke, ko što ne postoje nekih temeljnih novina, to bi bilo moguće, ovako to bilo nemoguće, ali mislim postoji niz ipak elemenata. S obzirom da su sva tri diskografa, čak i Jugoton, ali naročito Edison Bell, Tekalo su djelovali doista vođeni ekonomskim interesima, znači onim što tržište traži, to će oni, pa tako recimo pojedine žanrove oni iskušavaju na tržištu, pa kao onda očito stvar ne ide, nema dobro prođu, pa onda jednostavno prestaju izdavati taj tip sastava, subžanra i tako,
Pa onda ne znam, imamo podatke o tome gdje su bili dućani, ponešto i koliko je, kako se prodavalo i tako. No, znači, tu idu, u tom poglavlju je koliko je bilo moguće i o tome i uopće o tome, recimo, Elektrodrom koji je interesantan i naročito i za Sloveniju jer je tvrtka koja je utemeljena u Ljubljani 1933. a 1937. se preselila u Zagreb, kako oni zapravo svoju tržišnu nišu nalaze u jednom, kako bi rekla, medijskom žanru u doba nezavisne države Hrvatske, to su te razglasne postaje. Tako. No, a tu smo onda imamo znači niše specifičnih glazbenika, specifičnog društvenog identiteta ili pak publike specifičnog društvene niše koje se obrađuju, pa tako u tom ranom razdoblju u djelovanju Edison Bella je izrazito naglašeno zastupljenost romskih ansambala kao pratećih ansambala. To je Jelka napisala taj tekst. Onda opet Jelkin tekst o znači, specifičnom i u smislu produkcije i u smislu publike koja je namijenjena, to su dječje, omladinske i edukativne ploče koje su očekivano važne u doba Jugotona, ali i Edison Bell ima takvih ploče. Onda imamo jedan zanimljiv projekt zapravo gdje se Edison Bell Tenkala pojavljuje kao zapravo firme iz usluge. A to je taj projekt jednog nevjerojatnog entuzijasta iz Zemuna koji je znači osmislio taj rasadnik Srpskog pravoslavnog crkvenog poljenja, a onda kako je znači i snimanje i provedbu toga i realizaciju tog opsežnog od 60-ak ploča je riječ, koje je onda on zapravo distribuirao i imao pravo distribuirati čak i u Sjevernu Ameriku i tako dalje. To je u dijelu proveo Edison Bell. Nataša Marijanović je o tome napisala tekst. I ovaj zadnji je još neki moj kvantitativni, jednostavno popis najzastupljenijih glazbenika koji isto posredno zapravo govori o popularnosti i o tipovima glazbenika ili tipovima glazbi koji oni reprezentiraju. I nekako isto kvantitativna analiza u smislu kako se slušanje ploča, kako se ploče i gramofoni uklapaju u ekonomiju tadašnjeg doba u smislu da ne znam, košulja košta toliko i toliko dinara, a ploča košta toliko i toliko u ovom razdoblju i neki elementarni podaci o produkciji koji su nam poznati iz tog doba. Evo, to je to poglavlje. Lepo hvala. Zdaj bomo slišali kolegico Doroto Natov, torej snimke narodne glasbe. Lahko povem, kolegica je sicer doktorirala na Univerzi v Gradcu, prav tako kot kolegica Vuko Bratovič, tudi njena disertacija pa se prav nanaša na to temo. Mogoče o tem tudi lahko kasneje kaj povemo, ampak dajmo zdaj o tem pogledati, kaj se nahaja dejansko v tem poglavlju. Dakle, što se nalazi v ovom delu, ko ste vi uredili? Može, hvala. Pa evo, ne znam koliko vidite, tekst smo sa profesorica Najlon smo stali na 370. stranici od 750 stranica. A svašta smo još rekli, različiti aspekti su tu već pokriveni. Ono što ste mogli primijetiti je da ova knjiga nije kronološki nekakav pregled domaće diskografske industrije, a niti je žanrovski, odnosno po glazbenim kategorijama, već je krenulo iz potpuno nekakvih drugih smjerova, odnosno različiti aspekti su se promatrali. To je zbog toga što mi pokrivamo jako dug period, to ste čuli, već od 27. do 50. Koji je bio jako dinamičan što se tiče povijesnih i političkih događanja unutar cijele Jugoslavije i stvarno bi bilo s jedne strane i dosadno i s druge strane možda nelogično podijeliti to kronološki, a s druge strane kad se gledaju glazbene kategorije super je to promatrati kroz nekakav dijakronijski pregled. Kakav smo onda ponudili u sljedeća 3 poglavlja koja će se pokazati ovdje na ekranu. Prva su snimke narodne glazbe, kojih je u principu i bilo najviše, to je najveća kategorija, na dakle, pločama domaće diskografije.
Potom je popularna glazba i najmanje je zapravo bilo snimki klasične glazbe s jedne strane zbog toga što njihova prođa nije bila tolika kao i za narodnu glazbu, a s druge strane zato što je bila i najskuplja za snimanje. Dok recimo snimke narodne glazbe vi ne trebate nego neki možda manji ansambl i glas, jedan glas ili eventualno možda 2 glasa. To je ono što sam htjela reći. S druge strane, podijeliti tih 30 godina, pogotovo tih ranih 30 godina kad su se labeli tek krenuli na svjetskoj razini kreirati, je dosta izazovno i nismo htjeli, jako je bilo teško staviti granice na te glazbene kategorije. Tako da u ove snimke narodne glazbe svašta spada. Spada nešto što je jako blisko ili je tradicijska glazba, kako ćemo čuti u narodu, ali spada i nešto što je sličnije možda popularno ili čak klasičnoj glazbi. Svašta je nagurano ovdje. Ono što je ovo poglavlje pokrilo je neke od isto tako najpopularnijih stvari koje su bile na pločama. Tu su definitivno snimke Srdaniki koje je Celibašić obradila, dalmatinska i klapska pjesma je bila apsolutni hit od 40-ih nadalje. To smo kolega Joško Čaleta i ja radili. Mark For je napravio jedan in-depth u stvari istraživanje o vojvođanskim tamburašima gdje je pokušao vidjeti tko se to krije iza tih generativnih naslova tamburaški orkestar. I tu je proveo jedno vrlo zanimljivo istraživanje i napisao jako zanimljiv članak. Nikola Zekić je kolekcionar, mladi kolekcionar iz Crne Gore, koji je zapravo napravio jedan diakronijski pregled, odnosno u stvari tu je kronološki pregled makedonske glazbe u diskografiji, ne samo u jugoslavenskoj diskografiji, već i u diskografiji u inozemstvu, odnosno u iseljeništvu. I Drago Kune je napravio jedan kronološki pregled slovenske narodne glazbe i glazbenika. Ja ne bi duljila dalje sa ovim, pa možemo... Hvala lijepa, gremo naprej na popularno glazbo. To što je Dora rekla, znači uspostava diskografske industrije s jedne strane tek zapravo formira i omogućava prepoznavanje različitih kategorija glazbe u glazbenoj industriji, a za popularnu glazbu je to pogotovo točno. Znači možemo reći da na neki način tek sa uspostavom diskografske industrije možemo zapravo pratiti nastanak domaće popularne glazbe u užem smislu riječi. Znači sa masovnom zapravo proizvodnjom nosača zvuka, sa uvođenjem autorskih prava, znači od kojih se može onda sakupljati neka zarada od te proizvodnje, sa snažnim dolaskom zapravo nekih stranih trendova, pogotovo zapadnih, i onda i sa formiranjem nekih domaćih žanrova koji zapravo pod tim utjecajem nastaju. Ovdje smo zapravo također nije baš postoje kronološki, ali smo zapravo pokušali unutar ovog poglavlja neke od najvažnijih i najzanimljivijih pojava unutar te rane popularne glazbe. To su u prvu ruku prepljevi, znači većina zapravo glazbe do 50-ih skoro godina se zapravo temelji na prepjevima strane popularne glazbe, ali smo onda gledali i različite domaće ansamble od tih ranih jazz ansambala do radijskih ansambala postiranih koji su zapravo bili nositelji popularne glazbene produkcije. I jednu studiju slučaja zapravo kasnije zanemarene skladateljice zabavne glazbe, odnosno popularne glazbe, to je bila Heda Pilić. Krasno, potem gremo na 6. poglavje, o tem kako bi... Da, to je prilično kratko, zato jer se riječ o snimkama klasične glazbe i ima samo zapravo samo 2 studije slučajemo reći pod poglavlje. Željka Radovinović, prvo u ovom osnovnom, to je jedan ovako više kronološki i kvantitativni pregled toga što je sve skupa izdavano od toga. Onda naravno za očekivati je da je opereta bila dominantan žanr uopće u mjeri u kojoj ona i jest. Ovo kak je znači, već bilo riječi nije neupitno sfera samo klasične glazbe, nego popularne klasične glazbe, naročito u smislu kako se očituje u diskografiji.
I onda tu imamo isto jedan tako zapravo primjer presjecišta popularnog i klasičnog, a to su vojne glazbe, članak Željkin i moj na tu temu. Evo. Krasno, hvala i sad bo Najla Aha, i sad diskografska baština. Ukratko, tu nam je to zadnje poglavlje u koje nam zapravo na različite načine pratimo koji je daljnji neki život tog fonda kojim smo se bavili i u smislu dugovječne priče oko utemeljenja Središnjeg zvučnog arhiva. To je, evo, drago mi je to izazvalo osmijeh na licu, vjerojatno zato što se slične rasprave vode i u Sloveniji, pitanje koje je najbolje rješenje i onda imamo ove zapravo 3 studije slučaja, to baš doista i jesu u pravom smislu riječi studije slučaja, a to je koji je neki daljnji život kajkavskog repertoara od tog doba pa do danas, koja je sudbina partizanskih i masovnih pjesama sa Jugotonovih ranih ploča i kako je putovala ta jedna izvrsna pjesma koja se zove Kupi mi majko to. Za kraj. Za kraj. Da. I na kraju su onda, znači razmišljali smo s obzirom da su stvari tako premrežene, da li da i citirane izvore i literaturu u cijeloj knjizi da imamo zapravo na kraju za sve. I to nismo učinili i zato ima puno stvari gdje se referiramo na iste autore. Sjeća se Svane Gore na Music, Politics and War, mi smo to na kraju napravili. Ovdje nismo zato što ima toliko referenci koje su tipa anonimni iz 27. godine, da smo to išli onda staviti sve zajedno, mi bismo imali do 15 abeceda, kuži slova, 27 ABCD i tako dalje, tako da smo to nismo, ali što se tiče korištenih arhivskih fondova, znači svih dokumentiranih zbirki, gramofonskih ploča, svih prodajnih kataloga, svih arhivskih izbora i u institucijama koje su korištene u ovim i onim poglavljima, to je tu unutra sve. Evo i kratki sažetak na engleskom i vidiš to ovdje. Ja. In kot lahko ugotavljate, zdaj smo že 767. stran, mislim, da je 769 vse skupaj. Torej res zajeten podvig in zelo, zelo pomembna publikacija, je res korak v ta pravo smer naprej. Hvala za vse tole, kar ste naredili. Zdaj pa gremo malce nazaj, kot smo rekli, eden izmed avtorjev članka je naš kolega Drago Kunej, ki nam bo povedal nekaj mogoče o tem prispevku, pa mogoče še kaj okrog, glede na tvojo pionirsko vlogo, skratka, teh tovrstnih raziskav. Prosim. Najprej hvala za povabilo, da sem lahko sodeloval. Že prej smo malo sodelovali pri samem projektu, pri izvajanju. Pohvaliti moram krasen projekt, krasno zastavljen in tudi izpeljan. Pa ne samo to, ste rekli, da to je en najpomembnejših rezultatov. Jaz bi rekel, da je samo eden od pomembnih, ker se mi zdi, da je bil, kot je že Jelka malo omenila, tudi več ali pa nekaj že. Tudi sama diseminacija rezultatov, pa pojavljanja, bili ste na vseh konferencah, pravzaprav ste ogromno naredili za, bi rekel, samo to snov, diskografijo oziroma to vrstno gradivo, kar čestitam v mednarodnem področju. Po drugi strani pa kar kaže tudi ta knjiga, in se zdaj že navezujem tudi na moj prispevek, bolj ko razmišljam, več ko imam izkušenj, bolj vidim, kako so to kompleksne stvari. Kako so prepletene iz najrazličnejših področji, kako je potrebno nekako interdisciplinarno te stvari zajeti, če hočeš koliko toliko razumeti. In pa, da ne bom se pa več ponavljal, tako kot je že Najla izpostavila, malo dokumentacije ohranjene. Tako da tu ni zanesljivih podatkov ali pa dokumentov in je potrebno iz nekih manjših segmentov sestavljati mozaik, celotno sliko. In tudi tukaj v takšnem primeru, ko se pravzaprav na neko nacionalno,
bi lahko rekli, diskografijo usmerjamo, je pomembno mednarodno povezovanje, sodelovanje, pa ne samo znotraj, bi rekel, bivše Jugoslavije, ampak tudi širše, ker kot pravzaprav vidimo, to ni bila samo regionalna stvar, ampak nekako vpeta vse skupaj. Zdaj pa, če se dotaknem res tega prispevka, sem veliko razmišljal, kaj bi napisal, kako bi napisal, tako da sem na kratko pravzaprav povzel, kako se je slovensko gradivo ali pa slovenski posnetki umeščajo v te 3 gramofonske hiše. Pravzaprav bi lahko rekel, če zelo posplošim, nič posebnega ali pa nič bistveno drugačnega, kot že prej pri tujih. Torej so bili to znani izvajalci, pogosto neki operni pevci, gledališki igralci, ki so pa v veliki meri pravzaprav prepevali neke ljudske ali pa zelo ponarodele, zelo znane pesmi, blizu ljudem, ker tako kot je bilo že rečeno, tukaj je bila ekonomija pa trženje verjetno res en najpomembnejših razlogov, tako da tisto, kar se je kupovalo, se je tudi snimalo. Če preprosto. Sem pa vzel kot eno študijo primera prav sekstet iz Brnce, Koroške. To pa zato, ker je en tak lep primer, se mi zdi, enega tega interdisciplinarnega dela, prepletenosti in tako naprej. Pokazalo se je, v bistvu gre za posnetke izdane na labeli, nalepki Elektroton, kjer pa od spodaj že piše tiskano v Jugotonu, torej že preplet 2 podjetij, torej išle so ravno takrat, ko je Jugoton že prevzel Elektroton, ampak so še obdržali tržno znamko ali pa nalepko Elektrotona. Po drugi strani pa podrobnejša raziskava in pa spremne dokumentacije, to je pravzaprav še naslednja stvar, ki je pomembna, da res poleg tega poznamo še spremno dokumentacijo od člankov, časopisnih do katalogov in podobno. Pokaže, da so to pravzaprav licenčni posnetki. Čeprav gre za slovenske posnetke, pravzaprav ene posnetke, ki so v tistem času najbližje nekim tudi ljudskim izvajalcem, ker tukaj res ne gre za neke operne pevce ali pa gledališke igralce. Po drugi strani gre pa za koroške pevce, ki so posnetke naredili leta 1931 na Koroškem za nemško podjetje oziroma pod blagovno znamko Polydor. In iz časopisnih člankov tistega obdobja prav vidimo, kako pravijo, kako končno so lahko koroški Slovenci izdali slovenske pesmi. Ker ni bilo takrat enostavno, oziroma da ni bilo podjetje, ki bi bilo to pripravljeno narediti. Poznamo obdobje po plebiscitu in tako, to je med obema vojnama. Polydor se tega lotil leta 1931 izdal, ampak teh plošč pravzaprav ni toliko veliko, pa jaz niti prej nisem veliko poznal, čeprav so med zbiralci, jih je nekaj. Očitno preko Elektrotona v povezavi z nakupom licenčnih posnetkov potem prišlo do polnatisa in ne samo enega polnatisa, to je pa še ena stvar, če zbiramo te, malo sledimo, kaj se na tržišču dogodi, vidimo, da so isti posnetki bili izdani večkrat pod različnimi nalepkami, v različnih obdobjih, kar kaže nenazadnje tudi do neko zanimanje tržišča in pa seveda tisti, ki so tiskali, da so potem prodajali te plošče. Tako da lahko iz enega takega primera vidimo to mednarodno vpetost tega pa našega prostora in pa tudi priljubljenost takšne glasbe v tistem obdobju. Odlično, hvala. Mogoče zdaj lahko vprašamo našega recenzenta, kolega Muršič, mogoče lahko primerjamo zdaj, ko uporabljamo hrvaščino, slovenščino, govorimo o teh 2 področjih. Kje so paralele, kaj skupnega, posebnega, mogoče nekaj v tem smislu?
Ne vem, jaz moram reči, da bom kar povedal tiste stvari, ki sem se zamišljal, čeprav me zelo veseli tale preplet hrvaškega in slovenskega, kako ne rečem temu, produkcije same glasbe in zdaj tudi reprodukcije v čisto znanstvenem smislu. Zdaj, prva stvar, ki mogoče bi jo posebej izpostavil, tako kot je Drago povedal, plošče so izdajali zato, da bi jih prodajali. Torej, najprej so morali imeti občinstvo, potem so morali poiskati izvajalce, ki bodo to občinstvo seveda obdarili s ploščami. Ena dodatna stvar pa je, ko govorimo o tej produkciji plošč iz obdobja 20., 30., 40., pa vse do 50. let, predvsem za 30. leta se mi zdi, da je treba to jasno povedati, je, da plošč niso kupovali navadni ljudje. Ne? Torej tisti vsakdanji ljudje, množice. To se je zgodilo še v 70. letih v nekdanji Jugoslaviji. Plošče so kupovali predvsem gostilničarje na vaseh in pa v mestnem okolju, elite, torej premožni ljudje, ki so imeli v svojih kabinetih oziroma dnevnih sobah tudi gramofon, in tisti, ki so imeli seveda preklop na elektriko, sicer so morali telema vzmet. Izjemoma so pa to glasbo kupovali tudi ljubitelji glasbe, ki jih je bilo mogoče še najmanj v teh občinstvih. No in ko ta presek naredimo, pa dobimo en velik paradoks, da so prav gostilničari poskrbeli za to, da je en velik del glasbene produkcije tisti, ki mu rečemo preprostim ljudem namenjena glasba. Ne? Torej ni samo glasba za elite, ni samo glasba za prodajo v teh elitnih okoljih, ampak za praktično široke množice, kar je zelo zanimivo, ne? Zanimiv paradoks. Sam sem se sicer s tem vprašanjem pregleda arhivov in pa dokumentacije za preteklo srečo že dolgo nazaj. Pred kar dolgimi leti sem preživel nekaj časa v Kanazavi na Japonskem, mentorov Mitsui, pri katerem sem bil, je imel odlično knjižnico za zgodovino, predvsem bluza in pa ameriške popularne glasbe, in na tistih policah so bili tudi veliki katalogi, ti obsežni katalogi plošč in izdaj iz praktično od samega začetka diskografske produkcije, predvsem v ZDA. In kar me je najbolj zaintrigiralo, je bilo pa seveda to, kje in kako najti slovensko glasbo, oziroma posnetke s slovensko glasbo. In izkazalo se je, da najmanjkrat v 20 letih najdemo naziv Slovenijan, torej slovenska. Najdemo ta naziv, ampak izjemoma. Ne? Sicer najdemo pod hrvaško produkcijo, najdemo pod avstrijsko produkcijo, pod italijansko, pač prepoznaš potem po nazivih pesmi, pa še kakšna druga varianta se je našla. Kranjska se tudi najde, ja? Ja, za Ameriko, prav, tam, ko snemajo v Ameriki. Ne? Ampak te katalogi so bili širši. Skratka, potem sem si zamislil, kako bi bilo grozno, oziroma kakšen napor je, da greš skozi vse tele kataloge in pregledaš po dolgem in počes, da evidentiraš prav slovensko glasbo, ne? Posebej. Jaz se tega seveda niti podrazno nisem niti mogel, niti nameraval lotiti, ampak izziv je pa bil. Ne? Bil sem presenečen na tem, da je bilo bistveno več tega, kot sem jaz pričakoval. Ne? To je tista glavna poanta. Kjerkoli so se Slovenci naseljevali, tako je bilo občinstvo in so morali v gostilnah že predvajati tole muziko, zelo preprosto povedano. Ne? No, druga zadeva, ki mi je dala misliti, je bilo pa delo Rista Peka Penanena, ki je sicer seveda tudi pogosto omenjen tukaj, ki se je pa zapičal v najzgodnejše posnetke bosanske glasbe. Ne? Torej glasbe, ki so snemali v Sarajevu in v Bosni in Hercegovini. Naenkrat sem sam tudi ugotovil, a je to mogoče, torej govorimo pred prvo svetovno vojno, torej v času pred prvo svetovno vojno, ne pred drugo. A je mogoče, da je toliko posnetkov. Možakar je namreč šel seveda predvsem v britanske arhive in iskal izvirne oziroma vse podatke o tem. Ne? In to, kar je potem on na koncu sestavil, tako z kompilacijo teh posnetkov kot z zapisi, moram reči, da me je šokiralo. Wow, kaj vse je bilo.
pa tega niti nismo vedeli. Ne? In zdaj, ko združimo to dvoje, imamo pa eno zgodbo, ki po eni strani povezuje Slovenijo in Hrvaško, čeprav je seveda absolutna glavnina vsega skupaj zadeva pač Hrvaško, ne, in kot center diskografske industrije zaradi različnih razlogov. In ena točka je bila pa, na katero sem pa zopet naletel na pomen tega evidentiranja gradiv, evidentiranja teh posameznih posnetkov. Nekaj časa sem se seveda ukvarjal tudi z zgodno zgodovino popularne glasbe na slovenskem oziroma z jazzom in zelo pozno na nek način, pa vendarle ne tako grozno pozno, smo dobili prvi in pravzaprav edini predvojni posnetek jugoslovanskega džeza, če lahko tako rečem, skratka hrvaškega džeza v tem primeru, to je bil Swing Trio, ki je izdal leta 1938 ploščo z 2 posnetkoma, ne spomnim se natančno, kaj točno je bilo, ampak to je dokaz živosti lokalne produkcije, in potrebe potem, da te plošče seveda posnameš in jih predvajaš. Vojna je potem radikalno prekinila tisto neverjetno živo dogajanje, predvsem v Zagrebu z različnimi big bandi, tekmovanji med njimi in tako naprej. Tudi v Ljubljani je bilo zelo živahno in v Beogradu, pa še kje. Ampak teh zvočnih posnetkov pa bistveno manj, kot bi človek pravzaprav pričakoval. Jaz bi pričakoval, da je bilo na desetine plošč glede na živost te jazzovske scene. V tistem času imamo pa eno samo v tem okviru. Zdaj, jaz bi dodal še samo to, kaj pa izhaja iz tega kot neke vrste naša domača naloga tukaj v Sloveniji. Slovenska diskografija oziroma produkcija, če mislimo ta Elektroton, ki je pa vendarle tudi, ko je bil ustanovljen v Ljubljani, praktično delal v Zagrebu oziroma proizvajal plošče v Zagrebu, je praktično, pravim, večinoma. Hvala. Ne vem, če smo imeli tukaj, a smo imeli prav? Jaz vem, sicer premalo vemo, ampak bila je tu ena ročna preša. In to je to, kupovali so licenčne matrice in na ročni preši prešali, v nebotičniku pa plošče prodajali. Za nebotičnik. Pravi, to je bila taka butična, ker je bila tudi butična založba. In hvala Bogu, vsaj ena edina, toliko je po mojem. Vsaj ta podatek imamo. No, glavno, da grem nazaj, kolikor je meni znano, imamo samo eno založbo, ki je nastala kot pač večja založba, bila je pa zelo specifična in specializirana. To je torej založba ZKP v 60-ih letih, ki je pa delala kasetno produkcijo. In tale se mi zdi, da je tako specifična in vredno obravnave, da si želim, da bi v Sloveniji seveda nekdo to zadevo naredil. Imeli smo še Suzi, ki je pa ena zelo posebna zgodba za licenčno produkcijo, ki je mariborskega Helidona, tako sem izdajal, ampak je malo poznejša, mislim, da je bila ZKP malo prej. Skratka, 2 desetletja, oziroma 3 desetletja pozneje, pa vendarle stvar, ki je zdaj že dediščina, ki je zdaj že pomemben del naše kulturne dediščine, ne moramo in ne smemo spregledati. Tisto, kar bi še mogoče posebej dodal, je še tale reč glede Jugotona. Zdaj, ne vem, koliko je že Siniša Škarica izdal knjig, jaz eno poznam, a jaz samo eno do zdaj šla, ker mislim, da je obljubil še eno. Trio obljubil, ena je. Skratka, zelo jasno je pa pokazal eno zelo pomembno kvalitativno razliko med temi producenti do takrat, predvsem Elektrotona in pa Bell Penkala. To je to, da Jugoton je bil poleg te komercialne, ki je bila evidentna in ves čas seveda jasno prisotna, da je podjetje moralo preživeti na trgu, tudi širšo družbeno, kako ne rečem temu, odgovornost. In je hkrati pokrivalo tisto, kar je šlo v promet, kar se je prodajalo, in tisto, kar je bilo potrebno izdajati zaradi širših družbenih razlogov. In jaz mislim, da je tale specifika prav socialističnega modela, ki se je oblikoval v poznih 40-ih letih, nekaj, kar je pa vredno res posebne, tudi znanstvene obravnave, kakšen
Učinek je pa dejansko imel ta model, ki ni bil zgolj in ni samo ekonomski. Čeprav je prevladoval še vedno ekonomski vidik pri izdajanju plošč. Ne? In Jugoton je imel izjemno vlogo potem v celotnem življenju, ne samo Hrvaške, ampak celotne takratne Jugoslavije, tako z kakšnim, Ivom Robičem, ne? Kot z tistimi posnetki, ki so pa dejansko poskušali, kako ne rečem temu, bolj usiljevati, kot pa ponujati tako imenovano kvalitetno glasbo množicam, ne? Kar je seveda popolnoma druga zgodba, ki se je potem zgodila. Jaz sem vam strašno hvaležen za tole knjigo, moram reči, da z velikim navdušenjem, seveda nisem jo takrat v tistem kratkem času mogel prebrati v detajlih, ne? Sem jo zelo na hitro preletel, ne? In sem videl, wow, tole je pa narejeno. Tako da, kapo dol. S tem se definitivno, lepa hvala Rajko, strinjamo, to je kapitalno delo, čudovito, res prisrčna hvala. Mogoče kakšna beseda se strani založb o sodelovanju, Ivan Njemčić, Jure Preglav? Ja bih svakako htjela u ime nas kao urednice zahvaliti doista znanstvenoj založbi, to je, čini mi se da je doista dobila i u toj nekoj dimenziji na kvaliteti i u smislu izdavačkog pothvata je to znači našo svoj korespondentni, valjani, sadržaj knjige je našao svoju i valjanu formu u smislu suizdavaštva i to je bilo doista, da, veoma smo zahvalni što je založba pronašla svoj interes u pridružiti se kao suizdavač i naravno dobila tu i neku međunarodnu dimenziju i participirali smo zajedno u produkciji i tako velika hvala što se mene tiče, nas tri što se tiče. Stverko, če želite, ima še kaj povedati? Ja, jaz bi se rekel, sprva niti nisem vedel, kakva knjiga bo, pa kaj pričakujemo, pa ko sem videl, sem bil kar ponosna, da ne rečem malo važno, da bomo mi soizdali takšno pomembno delo, ker je pač res, vse sami vidimo. To je res knjiga, ki se lahko pohvalimo z njo in zato tudi z našega strani je to po tem, vam zahvala, da smo lahko sodelovali pri tem projektu. I na vašoj, isto tako, hvala na vašoj otvorenosti i, kako bi rekla, uključivosti u tom smislu da, mislim, slovenski izdavač izdaje knjigu koja je na hrvatskom, ne? Koja tematski je, da kako obuhvaća i Sloveniju, ali je, mislim, knjiga na hrvatskom. To je isto, mislim, nešto što, ne znam, korespondentno kako bi bilo da se dođemo mi sa... Mislim, možda, da. Možda, ajde, ne treba pretjerivati, ali svakako sigurno je i to dimenzija, nije da idemo knjigu koja je, ne znam, dvojezična i je engleski, pa smo suizdavači. Znači, imamo i nekih prethodnih primjera suizdanja, pa i instituta i založbe, ali ne u ovome obliku da ste zapravo podržali knjigu koja, mislim, znači, ne možemo tiskati knjigu i nemamo novaca za raditi prijevode i lekture na 2 jezika i tako dalje, ali znači onda u tom smislu ta neka otvorenost prema drugom susjednom jeziku. Ja, mogoče to tudi zato, kar je že Rajko povedal, da pač mogoče malo vržemo rokavico tudi v Sloveniji raziskovalcem, pa rečemo, no evo, to se je zdaj to, pa da vidimo, mogoče tudi pri nas nastane kaj takega. Da. No in ta knjiga pa zagotovo temelj za kasnejše raziskave, imamo kasnejšo diskografsko industrijo, ki seveda tudi čaka na obdelavo in mislim, da je to res dober primer gledano teoretično, metodološko, v različnih drugih aspektih tudi kaj in kako naprej. No, zdaj, glede na, da čas gre kar hitro naprej, mogoče je zdaj dober trenutek, da odpremo razpravo in imate vi kakšno vprašanje ali komentar? Prosim. Ja. Se lahko predstavite, prosim. Josi Weber, študent, doktorski študij, 3. letnik Filozofske fakultete v Ljubljani. Pridem iz Pančeva, Vojvodine, pa vprašanje bo nasručeni zaradi koleginice Mihaele
Ne, dajte. Evo, postiću ovako ovo pitanje. Jako zanimljiva tema, knjigu ću svakako da kupim, dogovorio sam da se ide, ali moje pitanje je konkretno ovako. Da li možete da mi kažete samo nekoliko rečenica? Posle Drugog svjetskog rata, koje su se prve izdavačke kuće pojavile, da kažem, na ex-jugoslovenskom prostoru i da nam nabrojite koje su bile? Mislim, da li su bile samo Slovenija, to jest Beograd, Zagreb, ili da li je bilo možda još nekim drugim republikama, nekih izdavačkih kuća? Pa, znači, do tamo kraja 50-ih Jugoton ima monopol. On je i distributer, znači, licencnih izdanja i on je jedina izdavačka kuća uz produkciju Jugodiska, koji je, znači, tvrtka koju je 52. mislim, ili 53. je u... Beogradski Jugodisk. Da. Znači, u okviru radio stanice Beograd, koja međutim je i s obzirom na svoj profil bila je namijenjena više ovako stranom tržištu i reprezentacija prema inozemstvu i tako. Ali recimo i onda PGP RTB koji je od 59. On negdje, ajmo reći, baštini to, negdje i sebe predstavlja kao nekog izravnog nasljednika Jugodiska, ali u smislu neke diskografske kuće baš Jugoton je do tada jedini. Nema nikog drugog uz, mislim, kroz knjigu je to isto uvelike tematizirano odnos između radija i diskografije, naročito u Dovinom članku, jednom od njezinih poglavlja, pa možda može ona preuzeti. Znači, radio je taj, zapravo koproducent koji je iznimno važan, koji je na različite načine važan i za jednu, i za drugu, i za treću firmu. Elektroton nema vlastita produkcija ostvarena samo u suradnji sa radijom i to, mislim, znači malom opsegu. Hvala. Još jedno kratko samo pitanje, možda je malo tehnički. Da li znate samo koje godine su prestale da se proizvode ploče na 78 obrata i kad je nego otprilike uvede neka standardizacija? Da smo imali samo single i... Da, znači mi pratimo upravo to, naše razdoblje je određeno tehnologijom električnih snimljenih ploča na 78 okretaja u minuti. Znači, formalno još i do 960. Jugoton to ima, ali recimo Sevdalinke su zadnje koje su se našle, premda su ugovori sa glazbenicima koji su srećom iz tog doba sačuvani, znači predviđaju objavu i na 78 i na novim singlu, ali nisu nikad objavljeni. Najkasnije što su objavljeni kao 78 su 58. godina, znači to je 58. 59. Super, hvala lijepa. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje ali komentar? Marko Prpič, ja. Ta knjiga Siniše Škarice koja je izašla za taj prvi dio, do sad jedini, je li to bio povezan sa vašim projektom ili je to išlo samostalno? Ne samostalno je, s tim da naravno da smo mi temeljito pročitali tu knjigu i referiramo se na više mjesta na tu knjigu i da. Mislim, i Sinišina je dobro kad je Rok bio mlad isto knjiga. Da, naravno, sva ta literatura koja, sve skupa ovaj projekt isto pokazuje i u tom smislu, znači da se zapravo nastavljamo na rad ljudi iz drugih kulturnih, znalačkih sfera, da tako kažem, na rad zapravo kruga entuzijasta, isto tako, ne mislim tu pritom na njega, on je profesionalac, nego entuzijasta, ljudi koji su kolekcionari, koji su nevjerojatno aktivni i odani istraživači, koji su kustosi, koji su arhivisti, koji su digitalizatori i tako dalje. A i na krug, znači ljudi koji su se prije nas jedini bavili u akademskom krugu, se nije baš nitko time bavio. Tako da, apsolutno, da. Recimo, možda vama Siniša Škarica je poznat, mislim, i knjige je izdao i bio je osim toga i na takvoj poziciji kao urednik odnosno Croatia Recordsu, ali neke druge, recimo Veljko Lipovčak, koji je isto zapravo čovjek iz nekadašnjeg Jugotona, odnosno Croatia Recordsa, koji je
vodeći do našeg ulaska u to polje je apsolutno on vodeći istraživač u Hrvatskoj. Ja. I naravno referiran na nizu mjesta i on i Škarica sa svojim knjigama i tako. Ja sam zvao Jugoton zbog drugog i trećeg dijela, pa mi nisu znali reći kad će izaći. Ali drugi vam je dio izašao, koliko ja znam, od 70-ih do 90-ih. Druga knjiga. Da, druga, Škarica glazbe 2. Ovo znači zašto? izvati sutra. Da, no mislim, išla je prije koju godinu, Da. Sigurno, da. Svakako on se jedino oko početaka Jugotona imamo nekih, nemamo mi previše kako bi rekla, što se tiče same građe kojom smo se bavili, nemamo mi previše dodirnih točaka jer smo se mi zapravo se ipak prije svega bavio razmišljenjem koji slijedi. A ovo oko nekih stvari smo utvrdili neke, recimo, kako je Croatia Records slavi krivi datum svog utemeljenja i znači, mislim, ima puno takve stvari koje su, ajmo reći, neke pojedinosti, nisu tako presudne. Nisu presude, jer su značajne. Da, pa je. Ja sam isto slušao po radiju prije par dana, 75 godina, Simfonijskog orkestra RTV Slovenija. A prvi orkestar je bio ustanovljen 30. godine, mislim. Ne znam kako su to zaboravili, jer i onda... Radijski orkestar, ne? Radijski orkestar koji je posle prerastao isto Adamićev koji ga... Da, ne, ovdje smo na istoj godini, samo oko datuma. A da, dobro, onda stojimo prešao. Da. Dobro, zdaj konec je nekje zelo blizu, ampak mogoče bi želeli poudariti kakšen trenutek, neko posebnost, če ob nastajanju te publikacije, te knjige. Posebnost. Neki od vama najdražjih, najzanimljivih momenata koji su nastajali u razdoblju kada ste stvarali. Pa mislim, jedna od lijepih stvari koje, ali to se konkretno ne tiče ove knjige, nego cijelog tog projekta koji je iznjedrio ovu knjigu, to je jedan od rezultata, je to što jesmo bili konkretno u doticaju i sa tim pločama od toga što smo ih brisali prašinu, disali u vrijeme korone, nosili one maske i tako. Svašta nešto smo vidjeli, slikali ih, ali možda neke od specifičnih momenata su bili to što smo održavali nekakve slušaonice ploča gdje smo u stvari ulazili u dubinu različitih tema koje smo odabrali. Ploča do kojih smo mogli doći i onda smo tu i ostvarili nekakve suradnje, odnosno dugotrajnije ili kratkotrajnije suradnje i sa kolekcionarima i sa različitim institucijama i tu je u stvari meni je to recimo jako ostalo kao nešto specifično za ovaj projekt. Nekakva suradnja koja se i dalje nastavlja u stvari. I dalje izmjenjujemo i razmjenjujemo snimke i dalje raste taj jedan je od važnijih stvari na koje je ukazao i ovaj projekt je to što postoji cijeli taj jedan digitalni prostor YouTube-a gdje se svakodnevno zapravo digitaliziraju ploče 708-ice od raznih ljudi koji posjeduju te ploče, što amaterski, što više amaterski nego profesionalno naravno. I tu su nekakvi, pa jedno te isti likovi, rekla bih da imaju najviše ploča, jedan od njih je, zove se pod alijasom Mr. Swan Pan. To je definitivno jedan od najjačih ljudi koji se uklopio u ovaj cijeli projekt. To je čovjek kojeg do dan danas nismo uspjeli saznati tko je i odakle dolazi. Imamo nekakve teorije, ali nemamo pojma. On ima, ja mislim, skoro cijelu Jugotonovu diskografiju 708-ica na YouTube-u. Nemamo pojma otkud sve te ploče. Strašno puno Elektrotonovih ploča, on je glavni izvor snimke. Da. I ja se, s njim i sada dopisujem, evo baš smo nešto oko Jelačićeve i Mačekove koračnice sad prije 10-ak dana dopisivali, pa je naišao na fotografiju samo naslovnice Elektrotonovog kataloga iz 1941. koji je, mislim, mi ga to imamo u knjizi, pa je rekao, jao, pa taj katalog, pa jel vi to imate?
Mi imamo samo, nažalost, ovitak, nemamo, kataloga nema, ne, katalog je izgubljen. On nam je bio izvor, od njega smo dobili jedan od tih nekoliko sačuvanih elektrotonovih kataloga. Znači, rasprava oko... Mislim, čovjek je apsolutno entuzijastično posvećen i iznimno upućen. On je prvi bio koji je pronašao kako je odluku kojom je elektroton, upis u registar elektrotona, u sudski registar u Sloveniji. Ne. Mislim, nevjerojatan čovjek, ne. Koji ima svoje razloge da želi biti anoniman i anoniman. Upoznali smo unuku Dragutina Križanca, osnivača elektrotona, to je isto bio jedan poseban moment. I to kako nam je zapravo prepričavala taj njegov privatni život o kojemu ona ne zna toliko puno jer se on rastao od njezine bake da bi oženio Albinu Križanec. Mislim, stvarno ima jako puno tih nekakvih lijepih stvari unutar ovog cijelog projekta, ali to su ipak 4 godine rada, da sad da ne dubimo. Da. Lahko mogoče še jaz dodam, da se malo navežem. Ja. Eno je projekt, ko traja 3, 5, mogoče let, ampak to je res stvar, ki pravzaprav jo moraš desetletja delati. Že pri tem našem, ko smo mi malo prej začeli, se vidi, da so samo v projektu neke temelje narejene. Čeprav vaš projekt je bil res detaljni, ste veliko že zbrali, uspeli in tudi publicirali, ampak šele potem, z leti, se ta mreža, ki se zdaj ustvarja, pojača, razširi in to se kaže tudi recimo v mojih izkušnjah. Kako potem, jaz gledam na Slovenskem, ne vem, Rajko, si ti tukaj opazil, desetletje nazaj se ni dalo kupiti ali prodati, naprimer, plošče z 78 obrati na minuto. Slovenci smo sprav specifični, ker nismo imeli niti enega zbiratelja tovrstnega gradiva. Medtem ko povsod okoli so zbiratelji, je bilo neka tržišče tudi ali pa izmenjava, interes, pri nas pa ne. So imeli nekateri, ki so zbirali tudi likalnike, pa stare šivalne stroje, pa so še imeli nekaj plošč. Likalnike je težko poslušati. Ampak ne, pa specialno zbiratelji plošč. Danes se pa prodaja po 100 plošč, za 78 obrati na minuto. In šele zdaj pa v 10-15 letih, ko smo se mi nekako začeli na inštitutu s tem ukvarjati, dobim jaz kakšne ponudbe, ali bi ti to kupil, ali bi to se prodajal, si rečeš, wow, če bi imel denar, bi. Kot ustanova, žal, nimamo takega denarja, mi smo tudi zastavili bolj ta know-how, da zbiramo informacije, ne pa fizično nosilce, ampak čisto drug svet. V 10-15 letih. Torej, to je res bilo obdobje ali pa nosilc, ki ima specifično. To, kar si ti, Rajko, načel, pa kar ste že vi porašali, potem tista obdobje že vinilnih plošč, ki je pa seveda izredno zanimivo. Mi smo se že pogovarjali, če bi nek nov projekt zastavili v sodelovanju, kjer bi potem, ko se je začel ta še bolj povezan jugoslovanski prostor, nadaljevali to raziskovanje, ampak to obdobje je pa pravzaprav res spet eno specifično, povsem drugačno, kot so pa 60, 70, 80. Ne rečem več malo zanimivo, ampak povsem drugačno, tudi drugačen političen sistem, drugačen način življenja in tako naprej. Samo kot utrivnjaki. Dobro, če nimamo več vprašanj, mogoče je to priložnost, da se zahvalimo vsem sodelujočim. Hvala, veliko novega, mislim, da je bilo možno zvedeti skozi tole. Nadaljujemo potem neformalno ob domačici. Mislim, da smo zelo dobro funkcionirali tudi tako v obeh jezikih, v 3 jezikih. Tako da s te strani prisrčna hvala.